uzofuna ngiphumele endlini ekhaya ngizwa Mama uzawuphuma apha endlini. Apha endlini uzawuphuma, anisakufuni la. Uzohlala pha erumini. Ntomdala indaba yakho ayisebenzi ngoba indlu katatakhe ngoku manje wena manje ufuna ukuba aphume ayozibona kuba ulala kuphi. Uyenza kanjani lento adlele? Jonga ke mntanami yazi nimenzela. Umfana bekasesemncane lezo zokuthi umuntu omdala wakumkhukho kubini asizazi. Kodwa ke indlu katatakhe awuzokwazi umuntu omdala ukuthi wena umxoshe endlini katatakhe. Lo mntana sekakhulile uzazakhela njani amaroom wakhe wena utake over ngapho ufuna ukumxosha. Ngimfundisile esikoleni ukufundisanga. yazi wena uyangihlukumeza oqala Usetshenzwa ngendlu kanti. uyangihlukumeza Ngoba uyatya apha, ndiyakuphakela uyatya. So that's why you feel ukuthi une right ukuthi umkhuphe endlini kababakhe ngoba uyam. Hi guys, so it's King. Today I'm back again, lovers, and re batla le level because of what's back King. This is all about dintho tse sharp, dintho tse nice. So lovers, ke kopa tse di viewers sa rona hantle re ba lebohela eng. Ndana yami, like as eventually you guys know, we said we wanna do movies for you, and isaqala ndwana. Nice. Sesibagayile ezuthuni. Yeah. This one guys, we wanna thank you so much for your love and sponsor lona, because we just hit over 30K in one day on our recent movie. So yeah, it means a lot to us, Buffet, to keep on supporting. We're about to save you more. Sazon save into zimnandi movies every Friday, Buffet. Yeah. And le jwetse mngani atshele mngani le subscribe le follow le like le share we seeking guys because we are about to bring fire mono re jwang lovers. Oh, of course, Ndona. Eyaqala Buffet, if you haven't watched it, it's called How He Turned Me Into a Sexarity. Go check it out. It's available on Josie Bioscope Movies. And the second one, Buffet, nayo edropile is called Is This Love or Lust? Go check it out. It's available on our recent episode. Kulama episode adlulile. Just check it out lapho kuma comments. Ubheke into ezimnandi Buffet, and leave a comment. Ungalibali ukuthi comment ushoot how you loving the movie. Uyabo sizokwazi ukuthi sikusave into ezimnandi every day. Aw yes Ntwana yami ngoba sinama case asirious uyangithola. Yeah, ake sithi nje ntwana yami siwa attending. Solve abantu uyangithola. Nice. Danko ntwana. Sure. Hello. I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today what's baking? Ke ngole ska butingkanyesa what's ba Oos Blue esalang. A re ntho etsalang Oos Blue kore ntse ke dula le auntie wa ka. Ha ke dula le auntie Oos Blue, auntie tsale le mothotseng a sa ntshotse go ntlo a dulang ko yona ke ntlo ntataka. A re ke hudile mo le Oos Blue ke sa tsebe go ntlo le ke ntatwa ka. A re so Oos Blue ka ha ke hudile so le nna ke batla gore ba itse ke be responsible le nna ke own ntlo ele ska ha ile ntlo ntatwa ka. So guys, ntho tlo yetsang ke tlo tsama ke lo bona abutingkanyetse ke khutlelena ke bone gore tshwaretseng. Yes baby. Tsa butingkanyetse le kae? ngempila kanjani Elina ke teng abuti waka. So bhuti wami bengisacela nje utshela ama viewers eJosie Bioscope ukuthi wena kahle today why usibhalele? sesiwami la into edala ukuthi nginebhalele ngihlala no anti wami la yabo. Yeah. So anti wami ngifihlele okuningi then mangabe sengikuthola seke yangilwisa like yabo. Ukufihlela okuningi bhuti wami ukufihlela ini u-anti? Angithi sifuna ukwazi sifuna ukuthi nama viewers ayazi ukufihlela ini u-anti? Anti wami ngithola ukuthi mina la bengicabanga ukuthi mina kokwakhe yabo. Because bengisemncane ngize ingane. Thanks, ntwana. So manje mangabe sengikhula ngiyatshelwa ngomakhelwane ukuthi la kusekini mangabe ngimbuza mina uyangilwisa so that's why ngicelile ukuthi maybe ningangisiza ngithola iqiniso naye angibekele kahle ukuthi kahle bekwenzakaleni because manje mina ngizifila angathi akho sekhaya like angikhululekile akangitshena okuningi uhlezi nje engilwisa. So wena kahle bhuti wami ufuna ukuthatha irresponsibility le yandlu le yakube indlu yakho and uconfront no-anti ukuthi akakutshelanga iqiniso ukuthi le yandlu indlu kababa. Yebo. If ningangisiza ngalokho ngabona ngisizile because kuhlezi engilwisa angikwazi ukukhuluma naye straight because kuhlezi engilwisa njalo nje angazi ukuthi kahle ufuna le ndlu lena ukuyiwina or something. That's why njalo. Awungawari wena bhuti wami into soyenza nje siyiJosie Bioscope so hamba nawe ku-anti siyobona ukuthi nje kahle sicommunicate naye kanjani kodwa iqiniso yena mele alazi ukuthi angithi uthi indlu kababakho. Vele baba mindlu yeah. So uyasebenza wena manje? Cha ngisebenzi kuningi nje hlangahlangena ngisebenzi angitholanga imali ukuthi ngiye varsity ngiphelele nje kulama college la kwaDuma. So uke watrya maybe bhuti wami ukukhuluma nefamily ngale matter before mebuza kuJosie Bioscope? Ifamily kahle yeah ngingathi ikhona mara inkinga i1 ayikwazi ukuthi nayo ize ingikhombise kahle ukuthi kahle kwenzakalani because mina bengicabanga ukuthi la kokwa anti wami so okuningi bengizo khuluma no anti so yena manje angazi ukuthi kahle khamanta iswa nginicelile ukuthi
ngisizeni ngithola iqiniso naye azi ukuthi manje sengiyazi. Oh, hayi akunankinga ke bhuti wami. So guys, ntho e re etsang no ko re tlo tsamaya le abuti Nkanyezi re lo fihla re bone gore batho ba keng hantlantle anti bothata ba hae keng ha sa jwetse Nkanyezi gore hantlantle ntlo e ke ntlo ya ntate wa hae. Ya kukhona khona la. O singena la cameraman re kena mo. Ya. Ya kukhona la. Ha o sna dintja fela ga itahle. Akunanje. Okay. Ngiyena sithole sesilonywa izinja yabo my chom. Mara ukhona yena. Abengimshiya khona. Okay, no problem. Ache lovers. Abuti jwale re kena kae? Oh, okay. Coco. 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 Abuti re kopa o mo checkele please. Yeah. Yeah. Ha ona bothata. Guys, re bona go betere he ha abuti a kene a checka auntie. So yeah. Unlike re ikenela bona. Sesingenela thina sifuna ukuvala. Yeah. Oh, motho mo holele kae? Siyaphila sisi kunjani? Le nna ke teng motswadi. Oh motswadi rona re le mona re batho ba Jozi Bioscope, okay? Yeah, ska re le batho ba Jozi Bioscope mo motsadi o buang le na mo ke Lady Blue. Ke tsamaya le lovers le crew ya ka ya Jozi Bioscope motho moholo. Jwale hantlantle mo re ngolletswe ke Nyeko. O hona le bothatanyana Nkanyezi, I'm so sorry. O hona le bothatanyana fela nje bo itseng ba batlang go jwetsa bona. So Nkanyezi re ko fe sebaka o jwetse auntie. Auntie. No, into engilethela lana ngicele osisi nobhuti lawa la kwiJozi ukuthi bangisize because kahle kahle ngifuna nje ukuthi ngitshene iqiniso ukuthi kahle kahle kwenzakalani because mangaba ngikhuluma ngikubuza ukuthi la kwenzakalani uhlezi ungilwisa. So that's why manje ngicela ukuthi bangisize ngithola iqiniso ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Ukubonile bama uniphathela amakhamera. Auntie, Ubone ubama weze namakhamera ngoku. Apha endlini. auntie, that's why ngicele bona. Wena uhlezi ungilwisa akwazi ukukhuluma nami kahle. Ubungenobiza ifamily ke siyithethe siyifamily uthi unibizele ndiyovela ko TV mina. Umuntu omdala uthi kudala try ukukhuluma no family mara family bengamthathele ekhanda. I think uchilo jwalo ke rabuti. Engilwisa nawo manje nje. Usovele yena umthetho wakhe. Siyifamily mos bese ngayilungisa lento siyifamily. Ubiza ifamily siyilungisa hayi uniphathela amakhamera ndiyovela ko TV. And then le ndlu lena seyeyami ngoku awuzukwazi uyifumana ndilungisile apha ndokhama room ndenza yonke into ayikho into ozoyifumana mntana. So umuntu omdala mina ngiyeza ukuthi uthi ubhuti nyekaze akhona ukufumana le ndlu lena. Mina ngifuna ukubuza ukuthi kanjani ngoba ubhuti uyazi ukuthi since for mamncane wena umtshela ngoqinisa ukuthi le ndlu le eyaka babakhe. And njengoba noli one untatu wani? Engiyi-one. Yeah, and le ska hantatu a hlokafetse jwalo o hlokafetse a sa tsebore yena hantlantle ntlo e ke ya ntatu wa hae. Jwale ke batla go tseba ga o re so o ilungisile nyeko sa mopha kanjani umuntu omdala. Uyivephi le nto ungixelela yona? Baluxelela le nto. Auntie, mina into engiyifunayo ukuthi ngitshene iqiniso ngithi konke wangifihlela. So manje sengitholile ukuthi ngithole kuphi angicabanga ukuthi wena auntie wena usuyangena. Into engiyifunayo ukuthi mina ngitshene iqiniso kwaseqaleni ngokumela ukuthi ungifihlela ngithi. So manje ngiyazi. That's why ngicela ukuthi bangisize. Jwale motho wena wa tseba ke. Jwale motho mo ke be wa buti re yena wa tseba. And wena re dipampiri di tshi. Ima ke ngoku kutheni ke ungandibuzanga ka undibuze mina le nto vela sofika nabantu bemakhamera. For lonto ke into ezokwenzeka uzowuhlala pha uziphekela nje bendukuphakela apha endlini usitya apha endlini awusazi ufumana kwakutya ke ngoku uzowuhlala pha uzobona ubutya ntoni andithi uthi Aneva usahlola mofadiju. asoze ndisampha kutya uzowuhlala pha erumini zomkhupha ngoku apha endlini benihlala naye apha endlini ndimphakela ndimthethe njengomntanam yena njikela uza ngobunyoka bakhe uyahamba uyofuna abantu bamakhamera. Mama se bo no ha ke o na batla thuso a buti lena a tla o tsebitso re yena o sa tseba bile sa le moholo hore ke ntlo ntatu wa hae. Amaphepha la athi akhona amaphepha mna ndiwaziyo ndazi amaphepha atsha amaphepha wale ndlu atsha ubhuti wam wathi le ndlu mandiyithathe ndimkhulisele umntana uNkanyezi lo wathi ndimkhulise wamshiya kum qha ke yonke into ibhalwe phaa kula maphepha yonke into wayibhala ubhuti wam iphaa kula maphepha.
mama uyabona manje uqalile uhlezi wena unamaqhinga njalo ngiyifuni lonto mina because wena wangiqambela amanga kwasekuqaleni manje so uzofuna ngiphumela endlini ekhaya ngiyizwa Mama uzawuphuma apha endlini. Apha endlini uzawuphuma, anisakufuni la. Uzawuhlala pha erumini. Mama wena umxosha kanjani endlini Uphinde katata? nokuphakela nokutya. Kanjani mama? Utatakho wayishiya kum indlu. Wayishiya kum indlu. Wawumxosha ke mzali wena. Andithi uze nani? Yena bebethethe nami ngeke ungcono. Uhambe Wamxosha mama uthalalaphi ke? Waya uzawuhlala pha uzobona ubutya ntoni. Hayi muntu sekhaya la anti phela anti Asiphakeli. hayi ngeke uzokwazi imali ya Awumphakeli kanjani ba? Angisakuphakeli. Why ningasebenzisi le mali yama-room ke ungamphi imali yama-room? Wena uyinyoka anokwazi uhlala nenyoka apha. kanjani muntu omdala? Asoze ndihlale nenyoka Hayi apha. umuntu omdala mari inyoka nguwe apha. Ndiyaxolisa utsho. Ubhuti wami wena uzamva umuntu oqala ngubhuti wami. Tatakhe. sekhaya phela la anti Ibele ngubhuti wami. Wandishiyela ibele. Yazi muntu omdala, muntu omdala. Wandishiyela nendlu. Umuntu omdala indaba yakho ayisebenzi ngoba indlu katatakhe ngoku manje wena manje ufuna ukuba aphume ayozibona kuba ulala kuphi. Manje uyenza kanjani lento adleni? Jonga ke mntanami yazi ndimenzela ifavor. Ndithi ngizomnika Mama umenzela ifavor indlu katatakhe le. ndilokhe ngemali. Iva la muntu omdala. Ngemali yami room ndimenzela ifavor. Ekhaya kodwa kusekhaya la gimala sekhaya le Andikulali. awungazi ifavor next la kusekhaya la Ibisengumkhukhu apha. Utatakho endishiyana le ndlu ibingumkhukhu kaloku. Oh, maka muntu omdala nanoma bakumkhukhu phela bekasasemncane. Umfana bekasasemncane lezo zokuthi umuntu omdala bakumkhukhu okubini asizazi. Kodwa ke indlu katatakhe awuzokwazi umuntu omdala ukuthi wena umxoshe endlini katatakhe. Yingako wandishiyana wayibona bamncinci wathi ze ndimgade. Ndiyigade nezi stand undipha sona. uzongixelela nini ubuzongixelela nini nyani Ngumakhulu wakho luxelela loo nto. Ngumakhulu wakho. Wena, Uzawuhlala phaa ke xa ufuna ukutya Njani? uzawufowunela umakhulu wakho akunika imali. Hayi umuntu omdala. Ndiwokhe ngemali yam. Ndiwokhe ngemali yam. hayi suthi imali yakho yesekhaya Umkhukhu kaloku. Ibingumkhukhu kaloku lo. Ayikho into abazokunceda. Mothomolo ha eyo ntho e buang mothomolo. Nna ke batla ho jwetsa ntho e one fela gore ha o tlo tebela moshimane o ha o bete gore he mothomolo wena he o mo sherele tšhelete ya di-room he o dulelena ka mo ntlong ba go mo fa tšhelete ya hao. Okhiwe ngibani? Angithi muntu omdala awukhona ukuthi ungaphuma ejaretini katatwana. Utatakho wangcwatywa ndim. Wangcwatywa ndim utatakho kaloku. Awuyalo. andiyalo nto Engenambutho kaloku utatakho wangcwatywa ndim. Mdala lo mntana lo sekakhulile. Lo mntana sekakhulile uzazakhela njani ama-room wakhe wena u-take over ngapho ufuna ukumxosha. Ngimfundisile esikoleni ndikufundisanga. akefana Ufundisa kanje ndikufundisile. Ndakukhulisa utatakho ekushiya umncinci. akodwa kefana nje unifundisile unikhulisile kodwa ngoyinto engiyifunayo ukuthola iqiniso Wakushiya umncinci uma wethu ungaka. Uma wethu bani muntu omdala? Uma wethu ngutatakhe. Utatakhe uma wethu. Wakushiya nami. Ndamkhulisa Uma wethu tata. waya esikolweni uqhibile ngokufunda. Ebefundiswa ngubani? hayi Tata awuzifumana indlu. Soze indlu yona angeke. so ngithini ngiphume la ekhaya Awu akoko kwenu apha. Kutheni wena Akoko umuntu omdala? Kutheni wena ungaphumi uyotshata mhlawumbe ngoba Ndochata ama-room la ndiwashiye nobani? Ndiwashiye mbochata once ayi ngisahlangananga ndiwashiye nobani? nami phela kusekhaya Ndiwashiye nobani? phela la wena Ah, uzobona iplan no. ngikhathele ngokudala ngikubekeza lelo ngicamela amanga so mase ngikhathele ke Mamela ke ngoku ke awusafumani kwela room ke ngoku. Ngithini? Ngenzeni? Room usalifumani ke ngoku. Kanjani? Mothomolo ha eyo ntho o e buang. Mami ha eyo ntho o e buang. First of all ke jarata ya ntate wa hae ha re buang botho boholo mothomolo ke jarata ya ntate wa hae and the second of all no wena o batla montsha jarateng ya papa hae asenze kanje ke muphe ke imali yama-room umuntu omdala Into etshoyo ethi yindlu. muphe imali yama-room ke Xa nize nento endikhombisayo uba kukatatakhe. angithi wena muntu omdala bowuzosibonisa kuba ke sothitshile nanoma singazi Ashile. bayitshile Mna amaphepha endiwaziyo atshile. Ashile. So uye wena Ndiyibelieve kwaletha amaphepha achila izani nala maphepha endiwaziyo. Mna apha mdala andisakunikwa iroom ke ngoku. Andisakunikwa iroom. hayi bathi baking mothomolo ntho o e buang ha eyo Nokutya futhi mothomolo ha eyo ntho o e buang ha eyo ntho o e buang ha eyo Awuzufumana kwa okay ukutya. wena usebenzi konjani angisebenzi angithi kuye Ndim ndenzeni? anti yazi wena uyangihlukumeza okokuqala Usetyenzwa ngendlu kanti. uyangihlukumeza Ngoba uyatya apha, ndiyakuphakela uyatya. so that's why ufeel ukuthi une-right yokuthi umkhuphe endlini kababakhe ngoba uyamfuna Ngoba ngicinga ungakanani ndimthengela. angithi uhlala endlini katatwakhe Nefowuni ndimthengela nefowuni. angisebenzi mos angisebenzi ngithini Ngifumane. and mama uyarealize yima ke Soze. aware uba xa ungashona wena
uzoxabanisa lo muntu nabantwana bakho because bona bazokuxelela uba indlu yakho kanti uhleli ufuna Le ndlu kandifa andithi ndiyiphiwe. Izoba yabantwana bami. Mama, Mthomolo. ngeke izokwazeke leyo never wena uwenza abantwana bakho hayi sekhaya la Mama wena uphiwe indlu kuphi? Kushuthi wena muntu omdala. Ithi ngikhulume ngendlela ukuthi yazi ngoba umuntu omdala le maka mama ngifuna ukubonisa izinto ngendlela yobudala. Wena first of all you are being unfair muntu omdala. Kushuthi wena lana i-situation ucabangela abakho abantwana ne-life yakho. Umntana kabhuti wakho nobhuti wakho nje umcabangela. Kushuthi wena uthathe advantage ngoba lo mntana lo akasenamza. Umcabangela ngani? Awuyalala ungatyanga. Ukuthi wena mawushona uzopha abantwana bakho. Ubaba wakhe uyisebenzele limyeke ukuthi ahlale endlini katatana. Abantwana bakho waye uzofuna ukuthi bona bathathe le ndlu la. Wrong umuntu omdala. Indlu kalo ndiyiphiwe. Into xa Izophiwa abantwana bakho. What about yena? Ulenti uma wethu. Ndasasiso noma wethu. Mthomolo hayi yonto uyibwa. Sinje wena ubusoma manje isasebenza ekhulela kum naye. no andicingi mamela Njengomntanami. Hawu umuntu isikangwana hayi umuntu kasikangwana unene bohlonise mantswaro vele into uyiphiwe nawe uzoyipha abantwana bakho. Inhliziyo embi umuntu omdala. umuntu omdala wena ufuna vele Ayilo hawe hayi sharp. Ndaze nayikhulisa inyoka. Hayi. Pilo hawe hayi sharp Mthomolo ke kupha uhlathwe pilo kuyakho. Yazi intoni? Ndicela ke ninihambele apha kwami. Ndicela namakhamera wenu. Sizokuhambela kodwa sayenza ngendlela yomthetho. Hamba nalamakhamera. Hamba nalamakhamera. Hamba nalamakhamera wakho wena. Intoni kanti mama? Hamba nalamakhamera uyaniphambanisa ngoku. Uyaniphambanisa hamba nalamakhamera. Mthomolo muntu omdala let me tell you Lapha. Let me tell you something muntu. Awuzulala lapha. Uzolala apha. Sizoza namaphoyisa if mele kube kanje. Awuzulala apha. hayi manje wayengishaya Umshayela Zokhupha impahla zakhe ke ngoku. for ini ma. Zokhupha impahla zakhe. Ezabantwana bakho zihlezi muntu omdala. hayi inyani phela le Cela undihambele kwami. Aye. Makahambe uzawubona. Abanye abantwana bahlala lapha bangangawo. Mthomolo. And awuzufumana kwa. wena ucabanga Awuzufumana kwakutya. Ndikwenzisa i-license. Ndikakwendi. hayi right mina ngifuna ukwazi Utatakho washiya umkhukhu apha. Washiya umkhukhu utatako. hayi isasebenza Utata Cela nindihambele. hayi maka muntu omdala kupha uhlathwe pilo ntsho uyetsa ngirong. Ntsho uyetsa ngirong. Ntsho uyetsa ngirong ma. Hawu mami ntsho uyetsa ngirong. Cela nindihambele. Ntsho uyetsa ngirong. Hambani naye. Ntsho uyetsa ngirong. Hambani naye ngisamfuni. Cela nindihambele shana. Maka mama kupa re ke re hlatsweng dipelo fela re ke re kene ntate modimo dipelong. Ntsho uyetsa ngirong. Ndayiphiwa le. Yakunandaba ke sizoyisebenzisa ngendlela yomthetho. Yes muntu omdala soyisebenzisa ngendlela yomthetho ahulukile lavasi mama pelo ya hae ha ya loka mara hulukile he abuti wa tsmantso tlo etsa keng pelo ya mama ha ya loka o rata bana ba ene ke file ka reng no o sebedisa pelo empe because of wena ntate wa lesio mara he abuti ntse go tlo etsang he ka go bone re ka se montshebile re ne re gobane ha rena le dipampiri mo rona o itse di tshile le wena go tseba eng tse go tlo etsang abuti go tseba keng re tsamaya le wena re le Jozi Bioscope re ye ko housing ayibona ngidideke nyana ndanoba ngithini awungawari indlu ka babakho uhleze ngilwisa hayi angisazi kuzalunga ngendlu ka babakho kuzalunga ngendlu ka babakho because of into umuntu omdala yenzayo ayilunganga I feel ukuthi usebenzisa pelo empilo uba le control because of ilungwana ko yena ngobe mdala mara suwara mayithomi ungithengela amafoni ngimobhisela abantu bakho ubathengela ntona ama-iPhone yonke lento le imali asekhaya yonke le batse bakeng o ska utla bohloko ntho re tla etswang fela today re emele re ye ko housing o tlo khona le go wa itseng a ke se bela ba tshwara ska mama sa batlo ga tlo go bala mo ntlong ka etsa jwang e be le ntlule le maponesa ha re sa malena a tlo ba jwetsa le situation gore ba dumele gore ba mo kenya ona ga ka o tebe yabona ungawari bona ungawari ngithi sikhona size nawe sishow sizokwenzela iplan re tlo etsetsa plan so wa itse keng guys ke a tshepa gore le lona le bone go tseba keng re tlile mona re tlo thusa abuti re a tlo bua ko anti go tseba keng ke ntlo ntatwae a re yo anti a go tseba keng yena ha ona mhlangwana o a tla thola ntlo en thatlo yetsang fela iban ko ngwane o a tswa ke a tshepa gore le wena mo hae bo mo situationeng e tshwanang le ngwana we ba bankile ntlo ya batswadi ba hao or ntlo efeng o re emailele ko jozibioscope.co.za ke a le rata kaofela and I'll see you in the next episode. Yes baby. Because kukwakho une right for everything. You have a right to be la. It's une full right. so ngoku sengixelela ngamaphepha asha yazi ucreate story esingekho Asambeni. Yena una le pelo empe man. Una le pelo empe sifapana.